Hello, family. Welcome to Heal, Rise, and Thrive with Dr. Nhlanhla. We welcome you to our Sunday Word segment. I invite you to open your hearts and open your minds to listen to the Word and to allow it to resonate with you. Allow God to take part and be with you in this journey as our pastors give us the Word. We pray that every day and each and every segment you will find your healing. Sanibonani babukeli, lolo khuluma namuhla ngipastor Phosha Luthuli. Sikhona ke ukuthi sifundisane sakhane ngelivi lenkosi. Sibuka lapha encwadini yaJeremiah chapter 1 verse 5. La lithi ilivi lenkosi athi uNkulunkulu kuJeremiah, ngakwadi useselihlwile isisini senina, ngakukhetha ngakuhlukanisa ukuthi ube ngumprofeti etiveni. Namhla sifuna ukukhuluma ngikuthi wena ubalulekile emhlabeni, ngoba lesinye isikhathi uma sikhona emhlabeni uba nemibuto leminyindi kakhulu ukuthi ibuta ukuthi kahle hle yindzaba ngibe khona emhlabeni. Kuze kuthi utibude kubangelwa ukuthi ngiletinvo losuke ubukene nato londlula nato empilweni letikuhlukumetako mhlambe emoyeni, letikuhlukumetako mhlawumbe enhlitweni yakho. Namhla ngifuna kusho kube ukuthi uNkulunkulu wakukhetha useselihlwile isiswini senina, wakwadi ukuthi utawuba khona emhlabeni. Njengoba ukhona uphila akusiliphutha, kuyinjongo yaNkulunkulu ukuthi wena ube khona uphile. Futhi nalabatali lovele ngabo emhlabeni bakhethwa uNkulunkulu ukuthi babe batali bakho. Ungasoli ukuthi yindzaba ngivelele kulomndeni lo, ngoba lesinye isikhathi uma sikhula empilweni siye sibuke ukuthi mina batali bami baphila lempilo le, banaloku naloku, mina bami mhlambe abanalutho, bese lokho kwenda ukuthi ukhathateke kakhulu emoyeni, ube nalokusola, ubone kwangathi kuliphutha. Uthola lesinye isikhathi bantwana noma bakhula umuntu mhlambe akasabi nebudlelwane lobuhle nebatali bakhe namakwakhe nababa wakhe ngenxa yokuthi ubukele isimo ukuthi mina ekhaya kwangathi seswele asinado tonke letindo labanye labanado empilweni. Bese le ndlela ihamba iyakulimada. Kubaleke kakhulu ke ukuthi uwathi ukuthi vele empilweni siyawuvela emindenini lengafani, kodwa ukuthi wena ukhona uyaphila kuyinjongo yaNkulunkulu. Akusiliphutha ukuthi ukhona uyaphila, akudingi ukuthi mhlawumbe bese uyakwata ukuthi wena uphilelani. Esinye isikhathi uvala omunye umuntu noma umbingelela ukuthi sawubona unjani empilweni, nathi sesimane siyaphila, sesidobona khona. Uyeva ukuthi lo muntu lo uma ukhuluma naye kahle hle so vele nje ulahlekelwe ithemba empilweni. Ngiyolenza bathi sesitawubona khona ukuthi indvo ihamba njani. Kubaleke kakhulu ukuthi sathi ukuthi uNkulunkulu wasikhetha useselihlwile esiswini senina, esiswini samakwakho wakhetha amakwakho, akusiliphutha. Wabese ke uyakuhlukanisa, uyakhetha. Lokuthi akuhlukanisa akhethe kusho ukuthi sonke esikhona emhlabeni sinetiphiwo letingafani. Njengoba sinetiphiwo letingafani kusho ukuthini na, wonke umuntu ubalulekile ngokuhlukahlukana kwethu, sonke sibalulekile. Lesinye isikhathi umuntu ungambona nesiphiwo uthi hey nami ngiyafisa kufana naye, athi ngimlingisele, uthole ukuthi le ndvo ayikho kuwe. Kunebantu vele labavele baniketiwe letiphiwo, banato baniketwe uNkulunkulu. Ngiyelenza ngato letiphiwo uNkulunkulu amnikete sona, ngaba mhlambe umsebenzi wetandla, mhlambe kupheka, mhlambe kukhuluma, mhlambe kufundzisa, kunyenti kakhulu emathalente lesiwabonaka emhlabeni ngokuhlukahlukana kwawo. Lokho uNkulunkulu lakunikete kona, ukuniketele ukuthi utawukhona kuchubeka ubeketele usebenzise kona ukuze ukuthi ukwadi kuphila, ukwadi kudla. Ngoba lesinye isikhathi uma sibukana netimo empilweni uyubone kwangathi nesiphiwo sakho sikusebentele ukuthi awunayo inhlitiyo yalento uNkulunkulu asuke akunikete yona. Ngalamanye amagama unapassion, kodwa uma unayo le nhlitiyo uyakhona ukuchubeka noma kumatima noma kukuhle kumnanzi kungasimnanzi, uyakhona ukuchubeka ngako ukusebenzise. Ngaleyo ndlela leyo kuba nemphumela, yonke into iyabeketelelwa. Kunelihambo la kuba yisizini lematima khona la kuba khona buhlungu empilweni, indvo ingahambi kahle, bese kuba nesikhathi empilweni la indvo ihamba khona kahle. Ngaleyo ndlela leyo so uyaqala uyabona tithelo taletindvo lebo soloku utisebentela imihla nemalanga nokubeketela. Ngoba sisho sisempilweni kunelihlobo, kunebusika, kunenkwindla, kunentwasahlobo. Uma sekufika isikhathi sakho sasehlobo nawe uyabona ukuthi ngempela uNkulunkulu uyasebenta empilweni yami, nawe uba nekujabula. Ngoba phela tikhathi tokubusiseka emhlabeni adifani, labanye basheshe babusiseke, kuwe mhlambe ngathatha isikhathi lesidze ukuthi ubusiseke kungasheshi kwenteke ngalendlela ebufise ngakhona. Sifuna kusho ukuthi uNkulunkulu ukukhethile, uyakuthanza, akusiliphutha ukuthi ukhona uyaphila emhlabeni. Tfokotela lempilo loyiphila kancane kancane, indvo itawuvuleka, indvo itawenteka ngalendlela lofise ngakhona. uNkulunkulu utakubusisa, yebo vele uthembekile ngaso sonke isikhathi. Mbukeli la ukhona khona
Cina wathi ukuthi uNkulunkulu uthembekile, isikhathi sakho sitawufika nakanjani. Futhi uma sekufike leso sikhathi leso, akekho namunye umuntu lotakuvimbela. Tonke tintfo titawuhamba kahle, nawe ujabule ngempela ukuthi uNkulunkulu uthembekile, akagucuki ngaso sonke isikhathi. Siyabonga, sithemba-ke ukuthi intoba nelanga lelihle kakhulu la ukhona khona, konke akuhambe kahle, ukhethe ukujabula ngaso sonke isikhathi. Bye.